Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kerage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganye wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo busongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase chinamba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha, kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Ritkoria gatano na kabere umutinyo gatano na kabere umwaka bw'ekiri bubere 2025 boirire byo mwancho muri Getembe Television ekionga chinsa isano na ibira senchira ereye ubwenge wisoni makuru kurasomora bwimanyeririo balnaba sendari kure studio kabane changiro wa Catherine Nyabuge karanseke inkomanyiga tiari abereka wateka anena monori tukeri gari ya 77 chitariki sano na ibere umutinyo gatano na kabere ritukori manyakaine buna 77 kerere ikirekero umwaka nigo abakenya bagosoka para ase bakurubekana erio korere serikali kubaikiraniria igati yemeose korera serikali na gukwana emechando yabo nemono kurense mere ya siasa na boigo uchumi ase bakoyeboria serikali kubakorera igati yemechando yabo umugano yigo 77 nigo chagete chitariki sano na ibere umutinyo gatana kabiro omwaka bwerwe yemo chimikianda na 90 ekero igati ya barai anemono kurense mere ya ukwamire serikali gose upinzani korawa na nyagusira umuga kagera mugyo gingodinga babete bagosoka ase chipara iri kwamereria uburayi bwaye nyagusira umurayo kabire bwense ya Kenya Muske Daniel Moi oyo orenge kora ase nchirembe anemono ase are kora ense ya Kenya na koteba nigo ikiameke mogyoka kebwendete guchaka ense ya Kenya ritkuria rero abantu nigo baso
kachinsemo awa imene isko yorogongo rwagusi gose county chinse ya Kenya eri korobekana anamono ritukeriga rirema 77 ya 35 gesa ense yiga ya Kenya yachagete kumakia ritukerio kurobo gatagati bomucho bosongo nigo borendi bwabere bogotingirwa gose niga abanyanyimbo bare asayo korende nebanigo nigo abasaye bare ase obogatagati bomucho bosongo ase baruro kuboria gochase serikali kuigwa ebirero byabo nabo igo nigo baruro kuboria gochase abasaye bari baranyara korobekana gukora ukorobekana kwa morembe tibasaria nibo yonde bwensi. Bichane binge ntokuwa tikasi yeko tagarra yeboria masori enda se bro import yeboria na ingi yako vera bichane bo 5 million people andamana across the country ineri egasi etayo anyendi yekorigi ebeke mikakati ebeke strategies chisa inenga bariye kubekera ba bichana binyore egasi ntundo kwandamana lakini lete ko ba encourage youth bothi barikisi boni mukora maandamano yo murende morwana mo kieta iriende onsi jaita paskadi mbakolende to baisa ko reta fuchende onsi tolenda baskadi na into batolende sengo tona baruna mwanya bantu kunenje yatwerende to rutaigena to kora fuchende onsi paka margoba to enenka no murende serikali pia ya kutoka lakini bana wote kwa sababu basi kutunga ya tuanda maneno morembe ya na inaua tuanda maneno morembe kusiga hiyo yote dizia lakini watu wagani yote asira yetu ya kini alafu irinde ndio bisa kama watu yote ya watu wako. Narayo agendrete korobo gatagati bomucho bosongo korende omurikyo itosami yende no arasayo nanto chiko genda gokumanya igati yali arabega kogendra gose gwateka kurwa omucho bosongo na ase ensemo yo mucho keroka nigo obotoereru bwene kigwa imambia ya rero gose guika angechinsa inyechi mambia rero asa bantu bagendra ne mirobiri yabo yakawede chibicha kurwa omucho keroka asembeo. Na togoska bosio goikase kaunti ya Nyamira nigo ebikaro bya bene bigendrete asa magacha manene ye bunge ye serikali ye kaunti ya Nyamira anene mono gokwanira aba MCA 12 au konye bagokora ebikaro byabo bya bunge mashinani ritwerero umunyakero wekamati ya powers and privileges oyuboigo ore omu MCA obonyamatuto Mosque Julius Matwere nigo aikia oroboti urbosio bwe bunge yo ase torache kogendera kumanyiwa ningi aba MCA abu 12 konye bagokorera ebikaro byabo bya bunge mashinani osenge tambukiroki barache kuimukerwa gosenge susuruki barache kwewa. Society and the just government of the people, we beseech you to behold with abundant favor as your servants, whom you have been pleased to call to the performance of important functions. It made the following general observations. Number one, contrary to Article 75 of the Constitution of Kenya 2010, all the 12 honorable members demeaned the offices they hold by conducting themselves in a manner constituting a breach of privileges in clear violation of Section 16 of the Powers and Privileges Counter Assemblies
Act 2017 by defying a resolution of the County Assembly that declared Bunge Mashinani illegal, referred to Annex 2. The following are the instances where the honorable members participated in Bunge Mashinani, thus demeaning the office they hold and in complete disregard of the Assembly resolutions. 1. There are videos where the members participated in Bunge Mashinani. There is Annex 3 and the details there. 2. These honorable members, by dint of participating in the Bunge Mashinani, have unlawfully and illegally approved, there's Annex number 4. A, the first Nyamira Account Supplementary Budget Estimates for the financial year 2024-2025. B, vetted and approved the Nyamira and the Koroka Municipality boards. C, purported to have approved the County Fiscal Strategy Paper 2025 and the other illegalities. These activities have been termed as null and void by the Bomet High Court in a judgment of 4th June 2025. There is Annex B and Annex 5, 2025, KEHC 7765 KLR. 2. All the 12 honorable members have more than once missed 8 consecutive sittings in violation of Article 194(1)(b) of the Constitution of Kenya, without permission in writing of the Speaker of the Assembly, as per Annex 1A1 and per below table. There's a table there, Mr. Speaker, showing the honorable members, the sittings missed, and page 15 has the details, Mr. Speaker, of the names of the respective members of the County Assembly and the specific dates that have been enumerated and shown, Mr. Mukonyi b'omuraibu ensi ya Kenya Profesa Kithure Kindiki nigo atogiri kaunti ya Lamu ase okoba namba 2 agati ekikaunti kiri abantu abange bayirikire ase omuroberi osha ukwana kurwa Lamu West kingaki cy'omuroberi bw'empowerment. Kindiki nigo akwanire omuroberi orinda mama ase atabire serikali nigo irache kugareya omuroberi oyo ase irache kubwatania bagaka abana nabo igo abasaye ase omuroberi oyo maminja buna yarenge asa matukamagega asa basobati boka bali bebwatiranete bari kubwataniwa asa omuroberi oyo. County katika percentage Lamu County ndio namba 2 kwa idadi ama percentage ya wananchi ambao wamejiandikisha kwa SHA katika Jamhuri ya Kenya, because already out of a population of 140,000, 70,000 residents, 50% of the residents of Lamu have registered for SHA and they are going to get medical cover going forward. Mumeshindwa tu katika Kenya, Mombasa tu ndio iko mbele ya Lamu. Sababu pale Mombasa wako 70%. Nyinyi muko 50%. Na hii serikali inataka kila Mkenya 100% awe na bima ya afya. Ndio apunguziwe ile gharama ya matibabu. Tulikuta ya kwamba only 8 million Kenyans walikuwa na kadi ya matibabu. Lakini kupitia SHA already tuko 25 million ambao wamejiandikisha. Tunataka tuongeze hiyo 25 million, ni kama nusu ya Wakenya. Tungetaka every Kenyan, over 50 million Kenyans, kila Mkenya awe na kadi, mama, mzee na mtoto. Tulikuwa na program ya Linda Mama, lakini sasa tunataka kuipanua iwe Linda Mama, Linda mzee, Linda baba, Linda mtoto, Linda kijana, Linda jamii. Si ni vizuri tulinde jamii yote jameni? Mama na baba na vijana na watoto. Kwa hivyo mambo ya afya tunaendelea vizuri.
Monogeriwe bungene ne Moske Moses Masika Wetangula nigo atebira abantu kurwa chinse mochonsi mbabwendete kura ensi ya Kenya kukwana kurwa county ya Lamu chinga kicho murobiro yobu empowerment Moske Wetangula nigo agendere kutogia mirobiro ya serikali ya Kenya kwanza. Hii Kenya yetu lazima tuheshimiane. Kuna wengine wetu wanafikiri kama wao si viongozi hakuna uongozi. Na hiyo lazima tuikemee. Mimi natamani siku moja rais wa Kenya atoke hapa Lamu kwa sababu ya ukosefu wa ukabila. Tusungushe uongozi wa nchi. Hata mtu wa Lamu anaweza kuwa rais wa Kenya. Hata mtu wa wapi Turkana anaweza kuwa rais wa Kenya kwa sababu sisi zote ni jamii moja. Tukiwa hapa leo ni kuwaomba tangu tupige kura. Rais William Ruto amekuwa kila mahali kueneza injili ya maendeleo, ya umoja wa nchi, ya kuchapa kazi. Mtamuongeza tamu ingine? Mtamuongeza tamu ingine? Hebu nione tu tamu ya Rais William Ruto. Nikisema William Ruto sema 10 bila break. William Ruto. William Ruto. Ya mwisho ni kushirikiana na nyinyi ndugu zetu wa hapa Lamu. Mimi natoka Bungoma kwa mpaka. Na kwa muda mrefu tulikuwa tunapaguliwa kupata vipande. Rais Ruto amesema uwe mtu wa Mandera, mtu wa Lamu, mtu wa Busia, mtu wa Bungoma, mtu wa Turkana, ukienda kupata kipande, hakuna malipo, hakuna maswali. Taika 14 igoro chinsa isano na ibire cyabono mugasona araye kore kyonga chinsa isano na ibira senchira ireyo wenge ikomento chikoira nanga igato kare trayo mona yande asenchira yo wenge twaraborige buru bya semero bya Getembe TV ko bwate tumbira ne chika chinsa chikomi. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills yuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura chagwirigiriye amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo engale yuerengia na boigo ekogokie liso yao chingaki ogoswasa yigakurigiriya amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende kensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate Dumrang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati aliaye chigage emeronge bire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray, Bricky Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari lero ase MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yegotoka se nyumba ya Uhuru Complex imiyo muchurigo busongo eyuerange neduka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere ange nebengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 01111615
Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amone